Hello guys, ndabaramukije mwese aho muri hose kw'isi. Hama ari application ngomba kubereka, ni application nziza cyane bita Shayiti. Ni application yo guhanahana ibintu. Iyo application ukuvuga naho byaba ari ibintu bifite giga 5 cyangwa giga 4 irabinyanuka gose. Biranyanuka gushika mu iphone. Ni application ngiye hano bayita Shayiti. Uko nare bimeze no kuvuga ikorana kujya kwa Alexander. Ngaye yoyo rero bikoze mu kurusha ibintu irabinyanuka gose. Rose za Alexander n'izindi application. No kuvuga uko bigenda urugurazi za Bluetooth za Wi-Fi zikaba active. Niwo wundi umuntu ugomba kurungikira ivyo bintu bisaba ko basanzwe bafise yo application ya Shayiti. Nanye narugurura bijya byose bya Bluetooth n'ibindi. Hanyuma ikasa isikane rya code. Umaze kumva ku isikane rya code nukuva zose ziba connected. Zimaze kuba connected nukuvuga ibintu bice bitangura kugenda. Iyi application kandi uraronka ibintu byose, yaba amafoto, nukuvuga yaba ibintu by'amafoto, imiziki, ama-video, ama-application, imiziki yo kumva none byose urayibona, amadose byose urashobora kubirungika ngo ubushaka kose ubushaka. Gusa rero igituma ndayivuze ikintu uko ino application abantu bose bakunze kuyikoresha kandi ari application yarusi ibintu cyane. Gusa barayikoresha ariko si bese basanzwe bayizi. Iyi rero igituma nayigarukanye ni application nziza cyane kandi nyarusha ibintu mu mwanya muto cyane. Abasanzwe bayikoresha yo barayikoresha kandi kukishi. Dufate tugiye nko kuri Play Store, urabona iramaze gutorwa n'abantu batari bake. Tugenda kuri Play Store twandike Shayiti. Ngiye hano murabona yuko imaze gutorwa n'abantu batari bake. Urabona hafi muri yardi urenga. Urumva yuko ari application yakunzwe. Igituma rero bayikunda no kubera inyarutse ibintu mu mwanya muto cyane. Iyi application rero umva nikora ibyo no kuvuga iyi kandi urashobora kuyivugiriza ko imiziki ya audio ukayirabira akajya amafoto ufise mu telefone yaba n'imiziki ibona isanzwe bikora. Isanzwe bikora urumva irarusha za Alexander kure niyo. Yego. Gusa ya Alexander arabayikoresha umva mu kurusha ibintu ariko hanini iyi ni inyarutsa ibintu. Niyo ya mbere iranyarutsa ibintu mu mwanya muto cyane.